fiensi sia enye Mawu pe zonde de pe fiensi eya anye Mawu pe nuse pe edokui de go Mawu esogbe bena wazan ye pe nuse de agbome eye na de gbefa ye pe nko ela bena esi wawu dezon ye pe nuse le agbome wa so dase didi so de agbome na di dase eye fiensi a enye jijopokpo ase chocho Epeado enye si avayi a kafukafu na Mawu. Epeado enye si avayi mieno Lagos. Atema va me bena miato gbogbo meto amese da sedidi ya. I've been having some serious excruciating pain. I don't know the medical term in my bone, right inside. Ebe yebe fume eno yevem yeminyale ko wa yele konji pe nyagbogbo mo. He was just passing by. And he touched me like this. That was the end of the problem. Just in that meeting, just touched me like this. And that was the end of that problem. Tonight, Fiensi ya mi gbapri mi dogo nkume kule nukume eye melekpe etonye Pastor W.F. Kumuyi bina never glomonya na mi amegambe ozo kafukafu na Mawu fiensi ya Mawu penuse ape zondede gadede pe fien eye abe ale kemia Pastor Gblenia enye jijopokpo ase chocho pe fien ape to ane do pe di la gbesi agbemele Yesu pe nkome nkeke gbanto nkeke velia nkeke tonlia eye egbele nye nkeke neni ha nkeke nelia nade north south east le adjere anyere rejepe retorope nade la jola gbome eye Mawu penuse wa do da agbome eye Mawu penuti kokwe adezon le agbome le Yesu penkome whatever you have had before nukeke swasi osan lo de pokpo nuse nuti kokwe bubu bakle nade ye amede finu maleme o onu yo kata wo fila siwa na gatra kpo fia nuse agatro gbo na o le fiesisia eye nusia nu yo kata apeto adongbe na wo le fiesisia la enye fiesi ke enububua na trokedo nchi la gbo mele Yesu penkome ni nane mi adogbe da fofo mie de akpe na o eye mie yira wo nko le egbesia eye mie le bia o apeto bena na do wo nu sendoda eye be na do wo nu gbedo do ape de gofia le mia de méthode de sia de pas gbemele fiensia le Yesu penkome do yoyo na amesiame bugboga tena amesiame eye be wo nu gbedo do pe me va me na amesiame Mawu me pe asikame na agbesia gbele fiensia le Yesu penkosesia me mie do gbedale. I'm not going to release you to sin until you Nyema dasio nembe mede amen amen ka amen sesede glo amen. You've got it and you will give testimony eye dase na dile Yesu penkome Mawu ne yirao na tim anwanyifa le fiensia esi mieva miele nupom so kudo nukunu nchi miele nupom so nukunu nuseto to Kristo nyape gadelaji Yesu Kristo yenye ameke va bena wadegami bena wadegao kokuti de pekpe ya Yesu neo dale koji kosokoso de siala Yesu chue la gbome eye fipo de pekpe Yesu de dale agbome fiensia le Yesu penkome Nukunu kako alo nukunu nuseto to Yesu Kristo miape gadelaji do wo tave pipi blave vove do wo apostolo pe do wo tave pipi blave vove ebe mi Israel nutuo ebe Israel nutuo mi do to nyasiao Yesu Nazareth tola nuchum si nuchi Mawu na pedoji mi le to nu jotuo ple nukunuo ple jesio si o Mawu wo to eyamadi le miachichi na la me
abe alesi mianto mienye ene nyachi toyo le tepe ya miekwe obe jesio nukunu yo Mawu to eyamadi nu jotuo mikwa mianto cha mie jesi miacha mijawo yepenu metoto les anciens me esia anye wo nu metoto eye nade aswasio eye gome kpola ye na nye le Yesu Kristo point.com le kpukpi blaton vo asieke ele globena nugbedodo la ela bena miakple miavio tonye nugbedodo a globena nugbedodo atonye nugbedodo sia nugbedodo ike apeto aglo ye apeto ana benare nukunu penusia no wa wodole agbomea nugbedodo ma esogbe bena wa family agbome ebe nugbedodo la ela bena miakple miavio ple amesio kata le adzoge ple amegre alesinu apeto mia Mawula ayo vela tonye nugbedodo eglobe ewoe nugbedodo la ebe wo na nye gome kpola le Mawu pe nukunu penusiame eye vio mia vio de kakpio de tugbio ola nye Mawu pe nukunu penusia pe gome kpola eye amegre alesinu le adzoge ameyo le kaka didipe le tepe ko le wo Dudoƒo monya kaka yale wo ike le kaka Togo meda wo ike le Afrika pe jude meda wo ike le Afrika godo eye amegre alesinu le kaka adzoge alesike o sogbo le tepe sia tepe le afisia fi apeto mia Mawula ava ayo amema eye wasoye pe nukunu ne eye nukunu monya ikpomilia ele dzadeko eye mila kpo nyati nukunua mila le nkurenti ale gbegbe benade nukunu kako nukunu josu ike ava agbome na tema agble ngonglo jesi gbantoa yenye nubla ni pokpo adideji le tepe sia tepe eye ngonglo jesi velia Mawu pe zondede ike manyagblon le amepe agbeme Yesu Kristo yenye eya makeche vai egbeso ede mavomavome eye Yesu adezon le agbome ike ma onto matema susio eye etonlia yenye bena na trojime enikwa le kaka jujijireme tepe kene ya na trogbova eye ne le trogbova la fofola aho abe ale ke fofoma hovima le Bible amene me kafi kene yo me kanu kene ve wole tepemo me kanu ke ve jole tepemo me kavon kene ve wole tepemo ne le trogbova to jime totromea aho eye ngonglo jesi ke kpledoa yenye benko tete da nyi yokata le agboma fika oso mekpo numo togbe kpo o eye po me mekpo numa kpo o le fiensia adabape nuwona de sia de wo de dale agbome le Yesu point.com ngonglo jesi ke kpledoa yenye benanko bedada yike odo peji owo ike le do toma doyoyo wa odo peji amekele kaka zogele tepema doyoyo wa odo peji eye amedele apemenoda lo noye alo sroye alo vioye eye emla nyile abadida le fiesisiala yepe doyoyo wa Mawu peji eye ngonglo jesi yike kpledoa anyidela yike eti akogo eye ameadeke ma demone benane gogo amo le fiensiala Mawu adega amesiame eye ngonglo jesi ke pledo amedere ajigbodo lenchi eye ajigbodo ma enye dolele badade eye ajigbo pe gbogbo atema so epu gbere some aso epu gbere tomefa voile fiensiala doyoyo gadede bribo yeva le Yesu point.com eye ngonglo jesi ke pledoa yenye nouveau la ike sevevele yepe nouveau-nti eye wo kpodede menyi benare sevevele de koyolo voa evbe ye wone ne penua eye wo va apeto apenukume eye wo va deklode apeto apenkume eye nyenye bena emechonua
mouvons là yike se fefele yepe nouveau nchi eye Mawu de eye le agbale yike mehlena mi fififo le afideda Nukunu le soasium minane mi ale kude nusioti de ka ngonglo jesi gbatoa yenye Mawu pe nublani kpɔkpɔ pe zɔdede yike odideji ameade eleji Mawu pe nublani kpɔkpɔ le Marko pe agbaleta amewo Marko tawo kpukpi blanevo ade eye eva eye wova Yericho eye esi wo dokotso Yericho kple yepe nusrɔ̃lawo kple ameha gã la Bartimeo Timeo vi si nye nubiala nuku agbato la bobono anyi de moto eye egblona mi le kpukpi blanevo andrelia me eye esi wo sebena Yesu Nazareth tola e la ede asili dodo me le gbogblobena Yesu David villa po nye nublanui Yesu kpɔ yepe nublanui eye na wo le fiesia Mawu Yesu akpɔ nublanui na wo elo nyawo gbɔ ale gbegbe eye medzi bena de na kpɔtɔ ano nuku gbagba ma me o eye le esia nutsi na kpɔe to yepe nublanui kpɔkpɔ me be le dzeyolo voa to yepe nublanui kpɔkpɔ me aʋu nuku gbagba ma na wo le kpukpui blanevo enyilia me ebe ame geɖewo blu ɖe ta bena wazi dodoe ke egadoli geɖewo tsãtɔ bena ebena ɖe fia aɖe nye ma deƒu ebe mele xɔe le fia sia mebe ne le teƒe ma ne le ŋkɔ nye se ma ele suasiwo le fia sia le Yesu ƒe ŋkɔ me eye wole dzi bena ɖe ne zi dodoe wobe ne bɔnu eye wo te ɖe anyi eye egatrɔ le doɣli aɖe dzi gale doɣli aɖe dzi eye naɖe ebena enui kpɔm me lea yenye nublanui kpɔkpɔ ebe wo David vi lae kpɔ nye nublanui ebe wo David vi lae kpɔ nye nublanui Mawu akpɔ nublanui na nuku agbãtɔ egbesia eye Mawu ƒe ŋusẽ aɖe zɔ na nuku agbãtɔwo egbesia eye Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ adzi ɖe dzi le teƒe vovovowo le Dudoƒo mɔnyakaka ƒe teƒea nublanui kpɔkpɔ adzi ɖe dzi eye ne be nenye nuku agbãtɔa wo ŋku gbagbã aʋu eye le teƒe yike mi le wɔ Dudoƒo mɔnyakaka godo wo ke le ɖo to mi le radio adzia Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ adzi ɖe dzi na wo yeƒe nublanui kpɔkpɔ yike ʋuna nuku agbãtɔwo ava me na wo eye egblɔ na mi le kpukpui blanevo asiekelia me tete Yesu tɔ ɖe tsitre gblɔ bena mi yɔe ɖa eye esi Aƒetɔa le yɔ o. Aƒetɔa ele yɔ o. Ebe nuku wa akle ebe nusia nu do viviti de ko la be o matema kpɔ nu le kpepo o matema kpɔ nu le dzidzipo ele yɔ o yepe nublanui kpɔkpɔ ape zɔdede enu kpɔkpɔ wa atsɔe na o le Yesu ƒe ŋkɔ me obe tati alo glikoma ya alo katara ya ele ŋku dzi na wa alo afɔku ye dzɔ ye naɖe ma ponkua dzi na o eye nuku wa enukpɔkpɔ wa edzo nukpɔkpɔ yi ke wofi le asi wa nagatrɔ akpɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me eye oyɔ nuku agbãtɔa oyɔ nuku gbagbãtɔa wobena ɖe wo dzi ne dze me ele yɔ o eye kpukpui bla atɔ̃lia ke esi woɖe yeƒe awu ƒugbe la etso hiã va Yesu gbɔ eva Yesu gbɔ kpukpui bla atɔ̃ ƒe ɖekelia le kpukpui bla atɔ̃ ƒe ɖekelia me eye Yesu xɔ edzi gblɔ nɛ bena nu ka dim nele be mawɔ na wa nu ka dim nele be mawɔ na wa ema nye nyabiase ke le va na wo tsa egbe nu ka dim nele nu ka ŋti nele to ɖom radio aɖo nu ka ŋti nele se enya ya ɖo Mawu ƒe zɔɖeɖe ka dim nele le agbewo mo ne le gblẽ ne le fia sia la ava me na wo awɔe na wo eye sɔ ye dzia egblɔ bena ebena ɖe bena makpɔ nu le esi wo gblẽ ma vɔ la le kpukpui bla atɔ̃ vɔ velia me eye Yesu gblɔ nɛ bena hei wo xɔse la ɖe o eye enumake la
wo kpɔ nu eye wo dze Yesu yome le mɔ la dzi ekpɔ nu lo ekpɔ nu otsa nukpɔkpɔ ma le xɔ nuku gbagba ya eƒo teƒe agba edzo glukoma le ŋku dzi na edzo eye numɔ katã yi ke wɔe bena nukpɔkpɔ zɔ agba na wa odzo eye nedza kpɔ lãmesẽ blibo le ŋku enukpɔkpɔ ƒe akpadzi eye emegbe edze Yesu yome le mɔ la dzi meva ŋɔŋlɔ dzesi velia gbɔ ŋɔŋlɔ dzesi velia yi ke le nye bena yi ke nu yi ke mate ma xɔe si o enu yi ke dza va me na o le fia sia la mate ma susi o ma bu eŋuti kpɔ o ewɔ nu yi ke nye mate mia awɔe le agbe me eye atrɔ nu sia nu le agbe me eye ale ne le tsã la maganɔ nenema o mina miakpɔ Marko ƒe agbalẽ ta ve le Marko ƒe agbalẽ ta ve kpukputɔlia me le kpukputɔlia me eye ame ene tsɔ lãmetsutsutɔ aɖe gbɔna va egbɔ eye esi nutsu aɖe edze dɔ ale gbegbe matem asɔ bekitsa azɔ azɔli o eye wosɔe mlɔ abadzi eye ame sia ame ene le aba ƒe kɔnawo dzi eye wokɔkɔe ne yi gɔ hã wokɔkɔ va yi ɖe le fia ya na tsitre na zɔ azɔli le Yesu ƒe ŋkɔme ŋusẽ asɔ dziƒo eye woade gbɔ le kɔa dzi woade gbɔ le aƒea me eye na tsitre azɔ azɔli le Yesu ƒe ŋkɔme mina miakpɔ kpukpu enelia le kpukpu enelia me eye esi wometem te va egbɔ le ameha la ŋuti o la le ameha la ŋutia womete va egbɔ o ne kpɔa ɖomahi ne le kaka dzidzi ƒe ɖaa eye mete ŋkpɔ mɔnu bena ɖe yagogo Mawu ƒe ame o le Mawu nya ya ƒe nuwu ɖe esime Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ aɖe zɔ le agbomea na tsitre wo ŋutɔ la wo ŋutɔ na tsitre le ɖokuiwo si eye na zɔ le kaka dzidzi ƒe ke ne lea eye na va ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔme mele kpɔ gba kple nye gbɔgbɔme ƒe nuku mele kpɔ ne zɔ gbɔna mele kpɔ ne le xɔ Mawu ƒe nukunu eye emegbe egblɔ bena nukɔ wobe wova yi fo xɔa eye esi womete te va egbɔ le ameha la ŋuti o la woyi ɖaɖe mɔ ɖe xɔ si me wole la tame eye esime woŋue vɔ la woɖiɖi aba si dzi lãmetututɔ la mlɔ ɖe anyi eye esi Yesu kpɔ woƒe xɔse la eye esi Yesu kpɔ woƒe xɔsea woate ma kpɔ ame ɖe ƒe xɔsea matem agblɔ na mi ne be ame ɖe ele nublanui etsi blanui mea natem akpɔ yeƒe ŋkume anye natem akpɔ blanuilélia le yeƒe ŋkume ne le teƒe ya eye Yesu Kristo le axawo dzi eye Yesu dza wɔ nukunu ɖe le agbomea wola nɔ konu ye wola nɔ eye Yesu la te ma kpɔ xɔse ma le me o egɔme nyi bena mɔkpɔkpɔ ɖe le dziwo me elabena dzidzi ɖe le edziwo me elabena enye bena esime mi la gblɔ ame mamlɛtɔa la ela vlu yeƒe abɔ ɖo ɖa eye nale yeƒe abɔ mele kpɔ mi kpɔe ɖa mele kpɔ xɔse le mia me eye miaƒe xɔsea axɔ Mawu ƒe nukunua le fia sia le Yesu ƒe ŋkɔme esi Yesu kpɔ woƒe xɔse ebena eye esi Yesu kpɔ woƒe xɔse la egblɔ na lãmetututɔ la bena vinye wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke o le fia ya atsɔ nu vɔ̃wo ke o le fia sia aɖe fɔ bubu ɖe sia ɖe ɖa le agbo me eye aɖe numɔ katã dzo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme mina miakpɔ kpukpui asiekelia le kpukpui asiekelia me azɔ aƒetɔa dza dagbe le nutsua ŋuti abe aleke Yesu dza dagbe le wotsã ŋuti o le efia sia ebe egblɔ nɛ bena kae bɔbɔ wu be woagblɔ na lãmetututɔ la bena wotsɔ wo nu vɔ̃wo ke wo lo alo woagblɔ bena tsitre natsɔ wo aba eye nazɔ azɔlima hã ke ne mianye bena nusẽ le amegbetɔvi la si be wòatsɔ nu vɔ̃wo ake le anyigba dzi egblɔ na lãmetututɔ la bena mikpɔ kuku yi ɖekelia mele egblɔm na wo bena mehia bena ɖe Yesu ava va kasi ŋuti o mehia be wòava tutu wo gbɔ o ɖe yeƒe nyati ɖeɖe pɛ ko yeƒe nyati ye Mawu ƒe nya ye wòsɔ wɔ xixia godo egblɔ bena ɖe kekeli ne do eye kekeli do
ebe na de enu ya ne do ye ko nu ado ebe na doyoyo ne va kwa nu ke mala va o doyoyo la va le tepe sia tepe eye zirika yi ke Mawu pe nya o le degbe fe le fiensia la o doyoyo le va me le nyandu si me doyoyo le va me le nkonye doyoyo ne va me le miame edo la va me eye mianto miapo jijo gbakple aseye toto gbakple Mawu pe nukunu pe zondede le fiensia le Yesu pe nkome ngonglo Jesi ebe mele glona wo mele glona be na titre cho wo aba ne nayi apeme minami akpokuku ivelia la tete wo nka ha tete wo titre eye enumake esi wo cho yepe abala edogo le wo kata pe nukume nenembena kufia do kata po metore kufia la do ne le trova do apeme le fiensia eye ameyo nyan osa ameyo Jesi osa o la po nu sepe toto ike family agbome gbapele Nukunu pepe ike ne so gbovare o kufia ado yo la gbobena esi atogbe ya mi mepopo ya togbe po la gbomo obenade eye atogbe ya la mi mepopo le vi ope agbeme le tepema ola globe ya togbe ya mi mepopo nenema yo ja va le fiensia mebe nene ela va menawo ava menawo pome eye na amesiame le tepesia tepele anyigbaji nenema tututu wa va le fiensia ngonglo Jesi ike gbledo ayenye bena Mawu pe zondede ike onto matema susu ngonglo Jesi ike gbledo ike nye ngonglo Jesi yenye trojime jime tro de Kristo nchi mi gba nutumare wo gbli de apeme enye Amerike jo eyi kaka jijipele Mawu nchi eyi de ejujiji de me eva igbele penu nchi egblenu nyo yokata oho egble wonchi ebe o nukanchi mele tepe ado nukanchi agbenye mele ale ado po matro itonye gbo matro yin Mawu gbo mele po ne tro gbo na Mawu gbo ne tro gbo na de lawa gbo ne tro gbo na apeto wa gbo eye nukunu enye bena de tro jime dentinye ale bena na hwe luka tawi eye esi wo va zanu kata vore obe do wa megande va edumame eye wo de ehia tui le pipu wi andrelia me ke esi wo va yi edo kwimela eglobena fofo nyepeme ebe o chocho ke atema swasinye fe ntifa fa atema swasinye fe gadede atema swasinye fe gbogaji atema swasinye chotonye gbofe nukati mele tepeyo ale oglobena fofonye pemela agbate dola neni ekpo abolo sogbo kenyela mele chochrom le dowameta le kpukpuwi andrelia mema ebe matitre kpukpuwi nyila ebe matitre eye mayi fofonye gbo eye magbone bena fofo me wo nouveau de dipo ple Jipo nu ple nu ti o le piku wi asiekele ame nyemega jebe na yombe vio o wom abe wo dola o dometo de ka ene le piku plafi eye wo titri wo nyame so bena machitri eye egble eye emegbela wo afode de akpedenchi susua le tamene benanko machitri eye ntusuma ikele tamene a eso afode de aso kpedenchi nanyibe afode de wa ekplo susu ikele tamena wa doa na kpobe Nukunu avamela gbome nanyibe jiji ikele meu nyame chochowa ekplo nu wona wado na kpobe na gbogbo gadote gbagble koko avamele agbome eya yenye gapopo ike jipo fufula atweke o enye eyi mame Kristo ike kudeta le kavadi pe atiso gantia ade woluvo efode chitri eye wo chitri eye wo yide fufu agbo eye wo chitri va fufu agbo ke esi wo le moji vi gbonola fufu agbo o fufu upo ododa ejesi
vi ne fana e jesinu kaka ke le jimenao e nya kaka ke metom nele eye esine gbona eye ne le globena re au agbakpekpe nya ye yala o kuhinya ye yala o fo bubu ya ye le jinyeme eye fukpekpe ya ye ko le jinye le nyenu vonta o obe wo kata o onu von eye enu yo kata ntine le susum le la chochoke gbona na o de kpakpo ele no te kpo eye ogbona mi benako e kponu blanyu ne eye wo fofu akpo eye yepe dometro de enu eye wo pudu da je yepe koji eye wo dudonu ne ke de villa gbona bena fofo me wonu von de dipo nu plenu ti o eye nyeme gajebe na yombe vio okuki blavo ve agbona ke fofu agbona yepe dola obena mi dacho awunyito ve be mi adone eye mi de asige asine ple atokota de yepe afao eye mile kuku bravotom eye mile nyivi da mi lave mi wi eye mi namya dunu eye mi akpojijo jipo le kpojijo de nti o le fia jijo de le jipo le tahu e la benanuko ji me trotro ebe tro ji me denti ye tro gbova apeto agbo pipi brave fonne e glopena e la benya vinye nu tuvisi aku eye wo gagbo agbe ne kuchi nouveau mesa eye ne kuchi nouveau mesa va wa kafu mawu e la bena azone la gbele Kristo me le fiesi ale Yesu pen come ebouye e kebu eye le wole kaka joge bi eye e trogbo e ho nukunu de ne be ne trojime eye ne gbovala apetwa aho eye so yedia ngolo jesi ke pledoa yenye benanu ko nous vont haha yike ode le malcope agbaleta mandre pipi blaveva aton nyonu de yike evia Eva eyo va deklo de yepe afonu eva deklo esi o gbonare enye benare ne megede Yesu gbo a be Yesu nye ameke atem atuka ameke atem adiame amerike atem adekakasi kakajo edanye ne me do Yesu ya gboko a makpo gadede eye makpo katutu eye vie nyonu via cha akpo katutu le fiesia na kpo katutu vie nyonu via akpo katutu eye vie nutu via akpo katutu minami akpo pipi blavevo ate pipi blavevo atelia obe nyonu eye wo nyonu la enye hela nyonu sirofeni kepe nyonu Pipi blavevo André lia eye Yesu glone bena démon ne devio na dipogba ameyo potedi ameyo nye Mawu vire apetwa le globenare jena wela to wenye nua nuna na wenye nua eye apetwa le dio kafino ave do amebubu gbo benare ewenye amegbato ke jena Mawu pe Nukunu pe nusiam le fiesiam Mawu kasinchu ewenye amegbato eye wo blone bena na devio na dipum eye nyonu la eye ela bena menyo bena wa cho devio pe apolo apugbe na apuvio o minami akpokpu bravevo enyilia le kpukpu bravo anyi enyilia me ke eya ho eji nyaka e ogblon ebena nya nyima khemo na devio ame yodola nye amegbato anyima khemo na ore odola ho ato voa apeto ana avuvio la kplo agomela wuli to yo gena je akplo agomea avuvio duine ebenare de vio Israel vio one khogbato voa nyemajo asigbalo ela bena menya benare de tugbivinya akpo gadede egblo le pipi bravo asieke ya me eye wo gblo na bena le nyasia nutila hey gbogbo fun la dogocho vio nyonu vila me
Fikanelo. Bobovonla dogocho vio nuchuvila me. out of your brain, Bobovonla dogocho wo susume. Bobovonla dogocho wo nuchilame. Bobovonla bobovon bakleye pe nu fon du mo katari. O kata o lo pa gba yo jo le Yesu Kristo pen come. Minamia kpokpi blaton eye esi wo jova e pemela she found ekpo de villa mlo abaji eye bobovon la dogo ekpo de villa mlo abaji bobovon la dogo fika olo bobovon le gbo la fima me be ele gbo la fima bobovon ma ejo that e demon dogo must go out. bobovon ma do la That dogo disease must do go lele out. ma do la dogo Then eye so I ye took di her yebe leash eye upon yepe the de bed. tugbivia Rest emlo for abaji your o Rest bode me for na your wo brain. luvo bode me na wo for your susu body. jujo na wo nutila Addiction, gadede deliverance blibo for everyone. katutu na In amesiame le Jesus' Yesu name. Kristo pen come See, ngolo jesike kplero a one yenyebe kills countless. doyoyo Can't even count anymore. doyoyo iko o matema hlo iko do peji Blind eyes opening, confirm. nuku yo gba wo pe vuvua o la do peji eto yo mega sena nu la o la senu Mawu do peji eye klibo to titre yo le soisonli doyoyo ike o matem agle o ela famele agbome le mato pe agbale tawi de ke mato tawi de ke pupitonlia mateo tawi de ke pupitonlia eye alo wenye amesi gbona alo amebu buade mi akpomo na maha mi papupu nelia eye pupu nelia me eye Yesu do enu glona wo bena mi dato nu si miese kple nu si mie kpola na Yohannes nuku agbato ebe nuku no le nu pom eye teku no le azolizom o fiensia na senu fiensia ne le nu kpoge doyoyo iko do peji doyoyo ike matema hlo yo do peji le pipi atonlia me nuku no le nu pom eye teku no nuku no openu pokpo Mawu le do peji eye teku no o le azolizon Mawu do peji eye anyijela o nu ti le kokko Mawu do peji eye toku no le nu se Mawu do peji eye amekuku o le titretim Mawu do peji eye wo le nyanyela glom fia amedaho nukunu iko matem ahlo doyo iko matem ahlo doyo yo sogbo pampan za eye o matem ahlo o le mia pa gbeme le tepe vovo ike mia le nya asem le Yesu pen come ngonglo jesi ike plero yenyebe anyitela iketi akogo ye Mawu dege mikpo anyitela ore oya o me demono go ha benari wa gogo ameha o ela bena wo pe dolele enye do iko banana me bobwere eye atima bena amebubuo eye le fiensia nanyibe go ha e dodole nchuo eye o bane na ame bobwere pa eye ye gbobe okpo nya nyima va ti akogo le tepere pepo eye o matim o va le tepere ke amomatima kanchu alo o cha matima kamere o amonchu e fiensia mopenu se akanu chi o le Yesu pen come eye kpora anyijela deva eye eva je clone eye wo gbobe apeto ne elonla ana be nunye nako. What do you say about this man, about this leper? Nuka glom nelo ebe enu de kape yo Yesu be apeto e bobo yepe luvo yepe gbogbo yepe agbe na apetola ebe nari And whatever is left, I enu surrender ikpotoa to the me Lord. bobo And nu now sianu na I apetoa declare you eye aso that me you de will gbe fa be benari my Lord ewo and Yesu my anyenye director apeto and the ewe controller anyenye mofiala of my ewe life. anye And then he agbenyepe said, mofiala now eye so as yeji you are eglobena Lord, Yesu and I bring esi wenye myself apeto na as a agbenyeta subject eye me sodo under kwenye you, so now me sodo you can kwenye so cleanse me. detewa You will cleanse Yesu me. atema konuchi You can Yesu heal me. akonuchi You o will ebe heal Yesu you. atema If yodonam thou Yesu wilt, ayodona o thou ebe Yesu canst nele make
loa ne le lola atem ananu tinye nako eye mi kpokputolia eye Yesu Kristo doye pe asida eye wo ka enti oh nukunu pe asito ame Yesu de asi enti doyoyo pe asida menchi tete Yesu do aboda eye wo de asi enu globena le fiancia yala amlimã pe aside akanchio e la bena ne yue bena de yento yebe apetoye ne globena de yenye yebe apeto eye ne bobodokio na Yesu eye ne globe Yesu wenye apetonye Yesu we na tem awo nusianu ne Yesu ne elonla na tem anabe no chinye nako eye e globe nyama ya melon Yesu be melon eye edoye pe aboda sirika enumake eye pe anyidoa koda lenti apetwa kpotole nusia wom eye apetwa ekpotole amonti kom ekpotole chilem namo ekpotole gbedamle amonti eye yepe doyoyo penusia abajiu ngolo jesi ke kpledoa yenye bena ajigbodo afoku pe ajigbome ike Yesu tuka gbogbo lene sopuna gbede tome gbogbo lene sopuna gbede jome bena ya gbleye pe agbe gbogbo Profonde le jibe ya tro agbe o va peto ama demone bena de wa gble agbe o nti o apeto atuka o ajigbo doma apote pa gban ajo Profonde ma apote pa gban ajo vovokpɔkpɔ bribo le fiesia le Yesu pen comme minami akpo Marco pe agbaleta sieke Marco ta sieke kpikwi blave Marco ta sieke kpikwi blave eye wo kpleva egbo wo kplo ajigbo de viava Yesu gbo esi wo kpela enumake gbogbo la nyeme eye wo tue plu hele dablibe pom le futu kpodem eye Yesu bia fofa bena ekayi nu siava ejima ha eye wo bena chokeke yepe devi mekeye me kakuhi maolo me kadolole maolo me kagbegblema ikele agbemo obeka ka devi mela me kapekele asi ofifio le fiancia apeto a lodolele madala agbome le kpikpi blabe vobe eye enu echone pua jome pletome bena yawi ke ne atem awonanela bo Yesu atima onaria mebede Yesu atima onania adikama ekela agbome Yesu atima onade fie ya eye enuma yike di nonome matemi nonome yike o disakpli kakakaka yobe gloire Yesu atima onade fie ya blemasela blemple khosebe Yesu mebede blemple mokpokpo blemase Yesu atima onaria yepe nusron lo jagbagbabu do gberavu na de kemevlan na de atima vlan fie ya be known in heaven. Demone jipo na nyabe yike glom neliare jipo na se eye ebe ne atem awona nela bo nyape nu planui eye na honami buku blavaton eye Yesu glona bena Yesu glona bena ne atemi amesi kwesela atem awonu sianu ne akpena mawe la bena mo ya ne kwesi problem me kwesi do wuli so se be me kwesi po ŋkeke gbato apeto ede amegede eye wo nawo jiyeye eye wo trowo pe agbepe mo eye wo nawo agbeyeye eye wo nawo eye eyodowo peto nde telewo pe lame eyodowo eye eyodonu agbanto kaka esime mieva eye ewele tepe vovovo apeto me kwese blela ava maintenant le fiancia kaka fi ke ne le dare ava maintenant pera egbona na egbona to wa gbona na ejajo la gbome ejajo ava maintenant le fiancia le Yesu pen comme wa jo la gbome
eye ebe ne natem akwesela amesi kwesela atem awonusianu amesi kwesela atem awonusianu kuku bravone enu make devia fofo towli globena me kwese honanye mahosela honanye mahosela eye eglobena ebe kafima vagbo le fiensia ebe de mesogbe ebe salade di mahose la signe eye na de kemete va me kakava na egbo ke egbe me va dogo nkume pele nkume yala yesu me kwese me de di mahose nya sojo di mahose kokoto amedejo pukui blavefo atolia ke eye esi yesu kpobena amegala le dupung bonala ewo de gbogbo makomakola ta gbobena wo gbogbo maponu ple tokuno me desena wo dogo le eme eye cho esiajila me gayide eme o emenye gbedede esedede ke apeto adesena toma ikele agbomia apeto ablude jagbe dogo le eme eye me gatro gbova kpo gbedo ebe dolele dogo la me pe agbeme eye me gagbokpo gbedo ebe kliboklo me ga dogo eye me gagbokpo gbedo gbogbo makomako gbogbo fipode gbogbo dogo eye me gagbokpo gbedo me le paware ne khokatutu me le paware ne khogadede me le paware jijo ne le po jijo le mo pe nukunu pe nu senti la gbo me le yesu pe nkome le kpukpu blavevo atelia me eye wo dogo ple lidodo hele enyamamto mikpa eten wonde pepe do la dogo yesu egblene eten do la dogo obe ele nyamam enyam enabe amale dogli amale favi do la dogo enuma do la dogo le fie ya do la dogo eye wo dogo ple lidodo ple le hele enyamamto eye wo zu abe de woku ene mekuo sia makuo nous c'est avke de yepe akpeme nous siare ela nyakpekpe foma toko le meoye pukui blavevo andrelia ke yesu le yepe alonu ke kuedeti eye wo titre yesu le wo alonu mebe yesu le wo alonu eye wo koko dechi eye ne titre yesu la khauja na nye kliboklubo to han leke na poto anyi dono dare yo abena re ajigbo le jehova yesu ma la khauji han yesu anya gbogbo madale mewo yesu ale o ye wa ko deji eye na chitre eye na zonvanko eye na sofona eye na dida sedoda fika ne han o jala dida se fie ya na dida se le yesu pen come Nukunu nous vola ike sevevele yepe nous vonti eye wode koronto tope agbalevelia ta mandre nyakle pupi andrelia pupi asiekelia azon me kpojijo but that ye sorrowed to repentance. Gake azon jile joyem menye esi wona mi khanu lanu ti o khafi bena wona mi khanu khena jime totro bom khanu khena jime totro ne wo nouveau eye ne khanu le nouveau anti eye ne tro le eyome afoku de siade gbogbo fon bubu de siado kata ola dogoda le mewo fon bubu ola jo nous si à nous à Jodale agbome sala ne so e mo gbajato ike plame so ide ku mavome so ide mamada choma ugbo mavome eye fifi ne po agbo ne be awo le sevevele be ne bin kanti agbenyelele ko oh nu kanti mele mo ya so yi now eye ne khanu alegbegbe be na le noter le moaji eye le khanu alegbegbe be na ne tro le moaji eye ne khanu alegbegbe be na le gbegbe oh apeto twekem eye alea afokusi afoku fon bubu de sia de vondoton de sia de wo de dale agboji minami akpopupu wolia le pupu wolia e la bena nu kaka de Mawu pe jiji nu la wa jime totro
ewati me totro si me vea ame o ke na khokho ke ame penu kaka ria couve sa vivia ole khanu le mau penkume a so khokho ve na o nous vont là ike khanu ike ode nous vont là khanu ike ode o de kpɔkpɔ swasi o na de ke matema titre nya ya nchi o satana matema khokhokho ya la si o appeli kawo matema fi de kpɔkpɔ la si o ole seveve ole khanu le nouveau ike ne wonchi eye ne gbobe o apeto tonye me jo o Yesu me tro di me tso nouveau nyokem chochoke ma evado azon fikanelo chochoke me be fikanele ha fikanelo de kpɔkpɔ towe fon bubua o dejo o de dale agbome me kadeji be ne sogbelo jipo cha sogbe ncha me kadeji bo cha ne sogbe Mawu ya sogbe darevo e sogbe benade Nukunu are la yue de ka le agbome jipo sogbe nya bobota eye mia nuku nya bobota mia ponuku apetoa ele glo benade ebe ya de nublani popo sofia o do me trotro sofia o eye na tro me gbe do nouveau o eye na khanu le nouveau o ntinu ka deto eye apetoa aso khokho sona o eye nebe ne le di chocho kesia nebe ne le di de popo nebe ne le di benade ne nglo nu ko de agbegban le me nebe ne khanu le nouveau yo ne wonti eye ne huo me eye ne dasi lo wonti ne dasi lo wonti me ga we no fisi afika na lede na ko asiji hoho enye towo enye wo gome kpokpo pipila we ya Mawu ne yirao enyonto abe ale kene kwasi jire taflache chitri eye na khofofola chitri eye na khochochoke seveve khanu le nui kene wanchi eye na gbrona apeto nyema ga tro ide nouveau ma gboke o mele di wo khokho mele di wo de kpokpo ne khanu le nouveau wanchi ne khanu le nouveau wanchi eye ne gbobenade yema ga weke o to yepe amenu veveme apeto akponu blani na o eye adewo fifila kakame apeto adewo ha mebe kaye apeto adewo we kaye apeto achweke o fifila fifi ntoy titre le tepe kenele tepe sia tepe kenele ne le togo ne le lomepe juame e ne le se ne le doto mi fipila ne le doto ne se mo penya e ne se veve ne khanu le nouveau yo ne wonti enu yo ne wo ne khanu le wonti na gbe apeto tonyeme jo Yesu me dekuku evembe me wo nouveau yo Yesu tonyeme jo me wo nouveau Yesu twakem apeto twakem yema ela tweke ozerika na ma do gbera gbagbo fofo nye de akpena o ne romi alegbegbe eye bena ne dovio Yesu Kristo wo tenuvila bena wa va chom nya pe fodadao nya pe nouveau nya pe fonbubuo wa ko ajo eye wa so chochoke pe kokho anami me do gbera benare wo kokhola ne nya nouveau vanto le amesia me pe agbe me fi pila go han le Yesu pe come tutu wo pe nouveau katada ajo eye na o vovokpɔkpɔ na o nuse bena wa yi eye wa no agbe ye cho azonji demo bena wonti va fa ne gede wo pe jime na bena wo jijo ne gede wo pe jime na bena khokho pe kakadeji ne gede wo dometo de sia de pe jime eye wa tro da cho wo pe nouveau yome eye wa tro de wo apetolanchi eye na kho wo dometo de sia de le wo fiaru pelame akpena wa apetola bena me nyebe le we le Yesu pe comme mieux dogbedale kafu na mawe la bena wevo blobe o cho nouveau nyokem blen sesere o cho nouveau nyokem me podede o jipo do peji le Yesu pe come Pastor Sam to lead us now in this counseling period. I'll be coming back, and your miracle that you need, the Lord will grant unto everyone today.
You are taking the most Nukunu important ike le decision hia in your apetoa life now. atwe na o le Do it fiesia. with joy. Fill the forms that are being given out there. Just pick one as they give you. Fill it. Fill it correctly. Give proper information Eyi sia there. me kemile ayenye ameyo chope agbena de la Yesu. Your full name. Ameyo ko ope asiji eye gbakple jiblibo ovueme. Bena Yesu yo sevevede agbe yo no chanti eyo sopa agbena Yesu Kristo zande ato gbedodora ike mi wo vai fifi la me. Enye yi sike amemawa aso openko wa ngro openko alo wa yomi e wa namia jesio alebena kpekpede nu ike wa tema sonna jimetola yeye amekenye vigi lo khoseme kpekpede nu yo kata wa tema sonela ne wa tema sole kepe kpekpede nu na me ya e chala tem achi lo khoseme eyata ike ne se ne wole kepe gbedodora glumi fifi la mia kpe obena na ngro nami to phone number oji alo na tema yomi to phone number oji phone number maintenant ike lenye 99 36 75 allo 90 27 34 87 Move to another segment. na namia jesio na ngro nuko e koi menele e doi ne wona na ngule doda alo na tema yomi agbule nami alebena nyatim akpere nu chiu ehia be wa akpere nchiu ehia be wa donu se o eata miele kpo bena na nemia jesio alo na nglo nko doda mi to phone number se oji alo na tema yomi agbule nami alebena ale mia wo mia tema dogo plo aga akpere nchiu gede wa nemia we nemia akpere nchiu elevevie 44 99 I pick it again. 99 Plus 36 75 91 54 44 allo 90 27 If you are listening 34 over the television, 87 if you are connected ke pesi atepe with kenele us on NTA ye ne Jalingo, simonya fifila or anywhere Yene so in the agbo na world, Yesu you Kristo. are listening over the television, ye ne be agbe or koko you to are ma ike no na listening san ye over ma the ga no radio, ko please ye ne do pe the Yesu va same thing. agbo me There is a website there ye ne too. dogbera Click ma pa me dogbera fifila on your handset ne dogbera ya gba ple mi any device mi le kpo and bina fill the form. na nglo nko ododa alo na Help yomi those who ne cannot mia tem write akpere nchi o to elevevie kapopo ya And mea after that, yenye check ame yo tro jime yeye before you mon kpokpo yo na obina o ha watem if you have aso finished ponko filling your doda own, bina mia give tem to the akpere wonchi counselor. mo kwa me aga tro Go gbona towards the back, eye even at the gate. ava dogbe da le miata mo pe And nukunu the pe nu car sia park by my right la hand dezon le side, mia pe over there on agbeme the field. Please mo pe fill nukunu pe nu sia correctly adezon le and mia pe submit to your agbeme supervisor. gbogbo yo kata le nyama mia pe agbe gbogbo yo kata le tsaka Let's mia pe be agbe fast about it. Yesu ablude tana gbogbo mo Wait eye for otroya miracle fiensia prayer. la na ho gadede Tonight na is a hokatutu. night of celebration, a night of joy. le We Yesu are pe going to come jubilate. This donc kwejilo fortnight, ogble we are vai sa going to be fiensi jubilate. ya enye The servant of God Jijo has pokpo, pronounced that aseye you will chocho, give your testimony tonight. aseye chocho pe So be fiensi ye expectant. eye Why wo not han pour your le le heart da se unto dige God at fiensi this sia time la as we di are da se waiting for our Father ela in the bena Lord ma to wo come na and ota release the power ela bena ma wo and the so nu sia miracle ye pe come nukunu upon pe nu your sia life. dezon la gbo meta Miracles are le coming. ja di da se Miracles are going to be kokokoko released. nukunu gbona We na o pray now. I'm e gbona asking yi ya God, gbona o la I tu will ka never nukunu go po me vide pepe empty-handed. do I gbeda will not na no live gblonya de here na ma without my bena miracle. re nye ma Remember, jo asigbalo we are nye ma jo in the asigbalo 4th day ah of donc this ejilo crusade. egbele nye Dudoƒo monya And it kaka is pe not nkeke too nelia late ji for God to give you your nkeke miracle. nelia re Your me go home be na has been gbada yi mo reserved ma te ma ona ke until o now. Mawu jira to wa di kaka ba na egbe Be Mawu crying jira to do God di na o at e this ata time, e holding yi on si to ame are God, kude apeto telling anchi him, fa tonight I vine must give my fa testimony. vine bro be na Mawu nye Tonight I must fiensi give ya my me testimony. do la di dasi nye chama di dasi
me do la di dase, ncha me do di dase do gbera, no vinye no do gbera, no do gbera, aji gbodoya, gbogboka yo fi pode pe gbogboya, po me fi pode ya, obe le jo kaka so devi me, ko Yesu jisi, e nano do gbera, be Yesu, don ku jinye, Yesu me ga glem dio, apeto so nukunu pe nusen wa do la gbenye me, tu ka nukunu de agbenye me, be na dase didi, na gede nye cha agbenye me, ncha ma di dase do gbera, on vi no gbedodora me, le tepe si a tepe, anyigba pe tepe si a tepe, hihia godo me, Mawu pe nusen, la ele dezon, Mawu pe nusen ale wodo, do gbera, on vi no do gbera, no khonyara kona mere, no khonyara kona mere, no vi no gbedodora me, kuki ma ike la gbo me, akpa de katutu, abo agbebe ma odo, afo agbebe ma odo, Mawu pe nusen, ne dezon, nukunu pe nusen, ne dezon, le Yesu pe nkome, me ka nko ko yona na dolele mo, obe akplo lui le dovo, do gbera benare, Mawu pe nusen, Mawu pe nukunu pe nusen, ne Mawu ne tuka ye pe nukunu pe nusen de ye pe agbeme, Mawu jawe, Mawu le woge, ele woge, leke na kpoto anyi dono, e nenye Kristo to han, Yesu la haoji, ye dolele akpoto ano agbomea, Yesu ma le gbo, ye hakama akpoto ano tepema, no vi, do gbera, no gbedodora me, ne me kpo le kho Yesu, me kpo so, me kpo mlonko adodo, me kpo yomioa, chagbagba na yofo number, e na sonko adoda, And please, there should be counselors everywhere. In the car park, along the road. Ne le radio agbo ne le miape nko se novi da lo le numo kata wom ne le mere so yi ya vevere ne aso yi ya atro de mawuchi da lo le numa me yire kona de me yire tepere e na do gbe na mawu be na re mawu ye nukunu wa ne kpom nukunu penu se wa ne kpom da Chitre, Mawu pe amea, ikeja tuka Mawu pe nukunu akodonya pe agbeme fien ya, eva dovo. Kafu na Mawu. I am ready. Pastor be sogbe Are lo. you ready? Problem me sogbe. Heaven is ready for Jipo you. cha sogbe. That miracle is coming Nukunu now. ma egbona na o azon. Blind eyes will Nuku wa open. ike gban lavu. If you are lame, when you hear the final Ne le amen, klibo yele la baji dadede. Esi me na se amen mamleto are. Chitre e na zo azon. Me kanono me ike menelo. Me kale ke agbewalo. Obe domadamada e domare. Ada Mawu ada domana o. Ko asiji e na so de velia so dare do ki oji. we're ready now. Azom ye After the sogbe. final Esi me amen, mi agbro amen mamleto a. into it, it is done. Father, we thank you. Fofo mi ede We akpe na thank o. you for your love. Nye da akpe na le wo And lon the ta. Lord Jesus Eye has told apeto us, Yesu ye as gble na the mi. prodigal son Bena abe returned, aleke with vibubu all the ma problems, egbova the bakple ye pe Father kuhio received bena re eto ahwe everyone atu right now. na ahwa mesia me atu fifila eye me do gbera apeto bena nukunu pe nublani kpokpo pe nukunu ane gere amesia me pa gbe me nuku yo gbala to wo nublani kpokpo me anuku mo ne kponu kansere ne khoye pe doyoyo to wo nublani kpokpo me klibo to le wo nublani kpokpo tala klibo to ne chite wa zazoli eye ade tutu to nuku yo gba to wo nublani kpokpo me ademo ne ponupo nuku mo ne kponu nublani kpokpo pe nukunu ne kora mesia me dipipila le Yesu pe nkome aji gbogbogbo ma me de sena o togo fifila eye me gagede nu chila ma me kpo gbedo le Yesu pe nkome edomadama kpo hodoyoyo fifila doyoyo fifila apeto me do gbeda le amesia meta
Amesia me ke le kpɔmɔ, me ka kuhi ke le yepe agbemɔ, me ka dɔlele ma ke le teƒemɔ, egbe nye azã ke gbe, wo nusẽ adezɔ le amesia me pe agbeme, do kpe dzi le agbe sia agbe me, le nye miame, le ŋkɔnye, le nye ɖusi me, le teƒe vovovovo yo katã mawuviwo ƒoƒu le mawuviwo le senya ya le, do kpe wo dɔyɔyɔa dzi, do kpe gaɖeɖea dzi, do kpe nukunua dzi le woƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ewɔevɔ, ewɔevɔ. Xɔe le wo ŋutilã me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpe na wo aƒetɔ le kpeɖodzi nyata, akpe na wo le kpeɖodzi mata, le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Aƒetɔ la wɔevɔ, do ɖokuiwo kpɔ, eye nakpɔ nukunu wa ye mava ɖo vɔ. Aƒetɔ la wɔevɔ, ewɔevɔ. Fiɛnsi ya ye nye wo fiɛnsi ke na di dase do ɖokuiwo kpɔ azɔ. Vunkua ne nakpɔ nu, nukua ye gba na wo sa, ye mete le nu kpɔ mu azɔ vunkua ye natɔ nukpɔkpɔ. Nenyi be sa la, mete zɔnɔ, o titre ne la zɔn. Tu ne la zon eye nenye be le wo nutilã me nutete ɖo le nutilã me na wo kpatakpata o kpɔ do ɖokuiwo kpɔ nutete ma wobu kekem wodzo woƒote woƒe agba nutete ma wobu nutete ma megale le teƒe ma o do ɖokuiwo kpɔ mebe dzidzɔɣli nenɔ ɖi ma nɔ se dzidzɔɣli nenɔ ɖi le aƒeawo me nenɔ ɖi le aƒea me le ʋua me le kɔa dzi le fiɔsia me afi ma ɖe dzidzɔɣli nenɔ ɖi le dɔwɔƒea dzidzɔɣli nenɔ ɖi yema ewulie ma le ɖi le teƒe ɖe ɖa dzidzɔɣli ma le ɖi ɖa yema do ɖokuiwo kpɔ fiɛnsi ya enye wo ɖaseɖiɖi ƒe fiɛnsi yema ƒo asi kpe na Yesu ƒo asi kpe la ele dzɔ le teƒe ɖe ɖa vɔ ele dzɔ ƒo asi kpe yema le va me ma yema sɔfo na zi ɖeka eye nayɔ na di ɖasea ɖo ɖa yema dzidzɔkpɔkpɔ yema aƒe ɖe mea o dzidzɔ ma kpɔkpɔkpɔ aseye tsotso yema Mawu ma amegbetɔ wònye bena wòaka aʋatso Mawu menye amegbetɔvi wònye bena wòatrɔ nyɔ fia ya yenye wò dɔyɔyɔ ƒe fiɛnsi